Hukum Defense Minister Jongkri Israel ukat yak sipai IDF ban penjat pen pralut ya barok tonel jong Hamas ki badang sa Gaza. Kam mayor jong ke New York ubadang shu syajid kata Mamdani. Ubadairu kum Muslim uban ningkong ban syajid kum mayor jong ke New York ban kem yu Prime Minister Benjamin Netanyahu ada unde yu kejat sian New York. Court Presiden Donald Trump hakini gitayu gibanwan syaka White House yaki hostage jong ki Israel ki padang syulat naga keti jong Hamas. Kataya barok pemut hostage ki padang wan pai naga keti jong Hamas na Gaza sya Israel. Kat kumbi kebor mental laong bau defense minister jong ki Israel ukat ula ai hukum biang yak sipai IDF ban penjot pen pralut yaki tonel jong Hamas ki padang sa Gaza. Klaim datang kasyu watang iweru kum ta ukats ulaong berada don tonel syu Gaza kum taru don Hamasyu namar ki tonel Gaza kidi kitir thama kitirele ki baklan bortam jong Hamas banele persya ya ki Israel bat ke Israel kan sange satya kad bak Hamas kampadu borno ya ka bosen syar Gaza. Namar wat hadin jong kene ke jing senge yasiat hendrai ke Hamas Gaza kedang peni bakadang don hakabor. Bad Presiden ke Amerika Donald Trump ulah kot ya baru ki pengut ki hostage syaka White House hakini kita yu ki bandangwan hak ba ya katarik ensa penumna pat hadin. Kad ba ya baru ki hostage ki bandang syuan pai naga keti jong Hamas kata ki pengut ki badai ki hostage ki bandang ki balwan pai syakari Israel. Bat ki kubur ke Israel kila terteng ya ke New York halur ke jingjit bat penjob ya Mamdani kum mayor bat themai ubadairu Muslim baningkong haka bagi kubur ke Israel kila kam bat keno ba kumno ke New York kala klet ya ke ke baken hun leno Muslim kala hir thema ya ke New York ya ke World Trade Center ka khatwe 3 September arjar iwei. Henry mentapat kelajit mayor pat da Muslim banong he hakte kenong ba kabalong tengru kum kapital jong kari Amerika bat kabadai mentapat ke kapital jong ke Amerika ke Washington DC. Bat Mamdani ulah kamru menta baladau Benjamin Netanyahu unlay yu kejat se New York un sakiam ya Benjamin kat kum ke aresuaran ke International Criminal Court. Te kublai ya pi baro ki subscriber ki viewers ngin sedang ya ki kubor thma hakane ke channel thmai ke jonga kumta wat klet pa subscribe ya ke channel ru ndagam ta ki wepat ki kubor ki pandangwan kublai sibu.